Kaksigin gat ke mollar, ngatigin dreskal ba Kowos ke screen a video jinge. Takan we Kowos pe ke aksapien malutut ke week misinge. Sigat mutawak ke mande ame farhanim singe. Shamram ke chairmaya e siya wulela ke Ahksasuc. Bang e sho la chairmaya. Kuno kon si mapangil na kenge. Na yokshipe nga kami tukon kikastan kata. In fact la wangin mit akoo sielam e fulia ye ala. E la fulia fin sagan lamo yin makalim ke e tol akin lom onafon. Kosfin esam ke siem e fahk ke wik na fon singa. Moeta ito masuwas pay tamusinga dal nga kasla ke. Pasi sarang ausi meto limekor fasinga limekor sin gasikata. Na metiket fast na meta ngansi unon skonge ngan kain sidelkun we Kowos ma lupsha ka ashtari ke life casting kadin kain lupshala aspepelsi las kadin share click like share ke life casting masnge inkan gasha metsi wiash kaluoma asin circle lasha ngatalle engan kun oyesinge mayin ki ngata masi ke ngake an long castan gat ki ngako florida lo malue ngake an belong on ke castan gat na paeneng afin jakin mo kumin kan we a share na sin madin circle loma life casilash mas ke besinge ya na onso ko mga usinge nga usi aso na konek na pala siya composure kaya direkta mayangan si kadin dipsela kain kasi noon nga inda kain kasikat. Napayan kipesi nga kan cherry screen di ka nakiyon sa kuma nga usimit nga nakmas wiyak ya. Oh my yeah.
Kaksin katke mollash. Glomalam sin katke. Onsuko matipsula fanataringan. Gan kashikat. Ngamo kaskian alen na kashikat kayo. Nakatlosh langena ka priority lasha. Fakya. Kasan katta ka in kashikat pele na kayo. Naro ke pang simat ka na sil cherma yang in the ka. Kikunokon makat papel. Panglol na kayo. Che iklalagi kunokon ma. Kadita mo itakyang benasil. Isaiah. Napanang ke week singe kadengan kun. Kimulutut matagan kashikata. Alena yok. Nga kuminkan ka wisham sham ke. Napanang ara metiki kate pasna mita. Kadinan kala. Oanay foko. Pang sila Jeremiah nga taka na sil. Yeit nga uldukun pang sinasil. Matpala Isaiah. Nara
kadata ka indiepe ke soko on ma taka anain ngasya ke wiksinga pe na ke writer ke iprunga taka sham wipe writer ke chronicles ushka kin la luosin book ma sham kun ke wiksim singa si chronicles ka finne lu chronicles dena akademiak la si writer ke finne na ke puklan ipru naranganta ka li na ke masimalos ta ka ni sham kun na ke balik na din kat ngayon for laliki ma lan felama isla kayelo isla priority lalo sa ke folok na yorol na orang ake usi unin kaksak sigong ni kesta ta ni lasha siam yung alime koch mun kate ta kain kan sham kun fakla o fasha lela ka din kaksikan lem kat lela ka din on kengan na sin kat siya langay kat lela ka din ta ka na yemutal ke kulo eya ko niningan ke kaksak ta lem kat elsie kat ka elsie to ko siya kale na fin kat na kaywa elem fin fela na phone tike yen lal in lava na yen falat inola elem fin mea selorela oya be fela sella mala fasha lela ka din e pas e alu na sel lela ka din shul sikak matan de yematan lem kat shawrekat le tai kat lash e kat matcha elnan ka ke e un chip natal sel karangan musenge porongo mail fak nikko shang shlong gas oina mit mata lo skelos matain meriba oina kilen selos matayen mesis mesa elos ta shike yawe elos ne lie mga arana selos ngata arlena to wash selos kiye angaul nga fahk Mwedingi arulena likeke elos tia langse inakos masaplok ngata kasrkusrak orala wulela na kasi fahk mo kose va tiana ilyak na inanin mongla ngata akulan shot na suwos ngause ke siam sugoing siam yang limego sugong ngakumin nan ka ke in we ritken in kalim ke mayen ke siam sugong simleo ersak na sham na si kumisenge in konayak na ke kat utyak in konayak mislein mongla senge yurin kat papa damash ke Jesus Christ mayen ana ke akalim ke luopuk mar orek magandiak insan kasha malutut ke chermaya ke pang sinaselinge katlieta na Luke Chronicles tol ngolakot fasina ke akot patako ke mandea na fakla kenakun masaplangat na ipru stakluk Luke Chronicles sapta singal tol ngolakot fasina ke itkospangen nakatkain esam kun pe na kela puksi pe na ngan patako samon na siske September len longol sie Ashur kol na gengan Luke Chronicles tol ngolakot fasingal limigos ke longol luo o epe fasong longos na ke longol itkos na pa na ngara tena kalim na siya sa mosta puksi Chronicles that man mo chronicler pangen katama biblical scholars nga kalimia na ushka kun pela wengen mo dogmatically kalimia klabas mosta puksi kaleta singa ipru Chronicles kadito la ta ke
uleng matan ke sisin pukton ngol yake uleng matan lera sina matako ke writer si ke prungel to ke sisin leta matako ke uleng sasian nara anaking akademia talik na din kat nge kat fakla mo si sel uta kan kololos taligi shroshi fine itchapa okay nataka ne shunen sima eldena layak len usyak na ke feli no layangse Joshua the gonna get bit sale elash ke fasal ke iprusapta akos nara takana si komin syakla effo manet paitak yang na si el paitak yang na si in tafela safan siya lilye mo sisin usyak talik na din kat kanda ke feli no layangse na en si mga kum eni na make no mistake about it pa elo shutyak na fel siya na kasensyak si mataka pa did define the sapat rest dahil kunek mongla na paese kadaltena of course the conquest the orala utyak siya na dahil matayin misle pangayan si mga kumengetang di na kilata si mataka kiulayang sasya ngay pa writer si kiprungel daga fakla by believing in Jesus Christ the Lord of Sabbath na isang ki ilos sham na sinlema ifo katala kun corn ki sapot ifo kumunwala mit maske len sapot medos nga lufasal kurs ta wen na din mo de len sapot anaging akalemia ki should be nan ka sham si makandashman pel na kay wangi fakatruan na kay sham la Jeremiah Joshua led Israel into the land. El usyak talik na din kat ngayon nag-fedi no lang siya. Tasakta. Jesus leads his people into God's true eschatological rest. Jesus by kolkat lang may eschatological rest. Study of end time ba eschatology. Sham kun mama unfold yem da kumsing mayen katfingat tali na ke mama sikyak in pel la Jeremiah kadel panglol Jeremiah in the sham na sintalik nata nga siya ayawila na kakayawe in Bellal Noah same thing na siya mama katkanakilin musing nga pa ngat lali mayet nakatlalal fungi mama eusye mista na si koma kadingen aske chaos kadaske elya na yok katte da lamelu tu eusye kat pa patamasin ka sa mo ke fan na ke ma el akia ba eusyen si koma nara pasi sara wo katin somno ke kastan gata wana ke akademiyak na siyesh ke mas lang katika na ako siya klam siya likiya yete po na eta may ni ke klan na siyesh lalmet ke kaslan gat katito lame kat kansa kakay met wiyesha akat misten na mata pangay si charge lal Jeremiah mal sham kun pangay si malakalem yela arsanan met maasito yoro elostena shilela inara ko inwi kasha na pasis nga usin na ke mola kumusenge siya iya makataka na siya lalaba taka ke Sitak Airport si pela simlewe ngan gina shak na shwe say something
komnie kan sang kasha met chiwium oro ak fashion sang kasha met chiwium Alan ko fiose ana ke James il fahk ke gaslal gileta lala katikan sham kun na gaslan god in the tangibility se ashma si magat kan rekmakun insang kasha met wiesha li kat finget la li na ke yang au somla finansies ko shaya arle na yokek lam singi kat papel sap mo si selustalik natal nge 4 yen mai si siya yang ngaul fungangaul yang ngaul in mo akfusha shela in cielos sima mataka shamram na shishke bukla Jeremiah pa kat finde cultivate our art metol shamram kun peke meto sapta singal dolu ashkain in soil akush ma futea fin yoki fe na fika kapeklan na kum kapsha futea singe na ke kaslan gata la felsi matakana in kata ka cultivate kaslan gata kagatie Mayan our sense of urgency si pataka ke ipusap ta ako ngen. Sense of urgency singa te ek na nag sense of urgency si ma Jeremiah el fact na sin talik na din katingi. Kat eni na nain forla. Nara ke ngata ka samram ko in Law Chronicles. Kat finta ka inusia siya mayan kan sang kashakat. Nara kat kain matawak liye na ke kasan gata. Ke mata ka akademi insang kashi ya koma. Mayan kaslan kat pa usia misle pa si mga kumsuk nga. Mayan kat fintiye nakadetekan ko na ek. Nara ke kas matalan kata pel na ke wang akong fosya ko. Laylang ako minsom. Nakikastan kata in kashikat. Naratakala ka kata kain kain. Wina faksing eh. Nimeta ako siya klamsi. Dikiya yete po. Kalme katita mga utkek na nasyesh. E fakat teorek maganin kashikat. Insang kasha mo't wiyasha. E fakat order to ourselves. Makulo ki oya si mataka. In kashikat nga. Mayen kekatila wangin la lime finan ko siya. Kekatila upelan kani ko na siya yena. Katila cuts nga parek nga. Na finmet nga tiye. Finde kekla government. Na kadesum ko na ek. Molin ren la siya uye. Kateorek matemon na siya. Skilat tali eh. Kos pangon mo masikyak na spend political fiat masikyak nga. No, it's not. Masikyak nga prophecy nga akademi ke. Katroyang na namisyengi. Katitalash muji kat pala kata kake. Nga si fen ang amta finansi nga yang ngaul. Ang alame ko. So nga kayo nita ek lelan belo. Na nga play me politician nga mo. Gaslan gat na to kaya akademi. Lang ako maktek-tek na finfela siya Nara, in the last 40 years, ke gospel siya na finan ko siya ke 1852. Fakya usyan gospel siya nga sikom. Ke nga akom syole na gaslan ka tamusya nga. Katash ke katwangin ke. Kat fong-fong na, kat nan ka na paila, me gaslan kat taga in fact na siya. Jeremiah siyam kun. Nasindalik nada, nga metliki, disaster da ka, destroy. Kanausla. Felsilosa. Utaklelos na kesho. Katliya na ke mama sikyak masingi nga. Met na masyole kat ngetak na si. Mata financial flash nga White House. Kafin ni United Nations. Elos pa amen masingi.
Oya natalik shishu kam zing met mawangin lal met maturo. Kastan gat fahk na siyesh. So kasi vasal gosh. Matawakin lal met pansiyang singat. Katasya ke masingan. Kinga samsam kun ke wangin le kaspenen jesho. Leila katin kain diye masima kalemiyak nge. Luke Chronicles hit kosh fasinga lakot fahk mo. Elos fin pray na sik. Auliak. Forlaligi makuluk mo. Elosara. Na nga fel longolosin ka siya me. En anak man as the selos. As si feel back woye and selos. Pasis nga akalemye. How is it been working for us? How is it working out for me and you? Di malutut singa taga na sikum nga kumintiye in Shylock. Nga kuminte mot ko mo as chance silakom. There's a sense of urgency. Nga kuminte sa fashikin kastan gata. Kadin falok na yun na gimakastal fact. Bible nata siya, it's his way of communicating to you and me. If katita mga katiyara. Nara, kikatakan siyam kun mo, Jeremiah, eltakan siyam kun nga Leila na si nga kumin kain, leksyon ni loeng, kimal siyam kun na sin, talik na din kat nga. Liye, utak latari, dalta kalikian itchap, utak na felin uleya nga, dalta na syun rest nga. Pasi sir nga kalimi piya nga. How do you find this true rest? God rest in Jesus Christ alone. Nara, parang kalimi na ki, Mama Jesus Christ so wulela pang akumin, di kia mongla siya nga. Mongla pa siya nga. Napanangara, ke ipru akot fasinga o siya, elta ka sham kun na ke mga singa ipe. We rest from our works, kat mongla ki rek malasha, nakatutyak na ke mongla lankat, fakao yasingan. When we trust in Christ, we no longer have to live our lives trying to prove our righteousness before God. Ngakum enin ang tulokin niya. O iya makatkain, ngot ka mo, suwos payala siyemtan God. Katakain lalalfong kay Jesus Christ. Makifan na pangipay lang si. Ngakumin ng tufeo. Nara, mongla pa singe. Kat mongla liki rek malasha. Sipean pa, Christ has already proved that righteousness on our behalf. Kafak singen. Takat ilang si fellow inge. Elese wen si fan na natol. Tailos na kayo wasalalfungin fatia mise. Elos fa ace mol mabatbat. Kisapta si mga samsam nga kay ipru singa akot fa singa singa Fakla takatay na may siya ace mong na siya makatil wulela kay nga ila fa mong lalikiyorek malal. Oe nakikatil mong lalikiyorek malal. Narakat diye masinga message singa capture ki gospel lala. Gospel siya is not about morality. It's not about external religion. Parang akalamila. La Wednesday cash, ka Sendri cash, kumatang la. Ka Friday cash. It's not about external religion. Di mapike programs yung mga step simit, step siaklu, step siaktolu, obtain a better life. The gospel is the message of Christ's accomplishment on our behalf.
so that we might rest from our works. Kikatlalal fung yurek malala. Kikatlalal fung yurek malala. Katalal fung ike orala shifena. Kat konek mistasing. Na para may lutinga takain kashikat ke. Li ngasamram ke iprusap ta akos pangat. Kat finin ki iprusap ta tolu. Fasit ko fakla. Mongla na sinmetlan gat. Kimainge. Inuana kingan matalil fak. Kosfin long persen kat misinge. Kosfin long persen kat misinge. Nakat finli ikat long persen kat. Mesima akkalemi kikastan kat na si kuma. Tiyasil fak mo me. Ngay som ngalikiya kawak siya ngay room. Inkan kasya kum. Paano ke Holy Spirit ngan matal. Kat papa kat muin kat ngan matal. Nara author si masam-sam ki Ipru. Writer si ki Ipru sap totolo. Fasit ko ngayon mo. It introduce siya scripture. Kastan gata. In fact la. Ngan matal fa ko ingi. Na analen sam-sam kun. Shalakun elma ngan matal. Sam suko makat read ka siyam yung alimay ko siya. Oye pe. Kematsi masamasla. Nag-siyam pe masim na sil David. Mga sim na nakalimila. Kat papatamas. Elorek makin met intafwela pasel na sinmet lala. Palan sil charmayang eh. Kepen na sapta ke Ipru ako siya. Itko fakta. Mga akalimia ke kat el sifil okie. Sipen na len siya pang misenge. Na pasi sa nga akalimila fin fashion ni misenge. Nga kum sa fasik kun gaslan gata. Kat shron mo di gaslan gata. Kat pulesha gaslan gata. Kat ngitsari gaslan gata. Lelein misenge. Kat orala o yasasisi. Makat sum na yuron. Kat sum na yuron ki makasla fahk. Namayen. Kat findi na ki masamram ki Ipru saptak. Koshenge. Ke sense of urgency ke pang si matakong. Elten ay iklal ki masi ma chermaya samram kun. Ke ma taka indutikat ke pukla chermaya. La sapta si. Falen ke sapta lam nga luo. Katel panglo chermaya taka samram na kum. Nara. Ke nga fak mo. Katel ikiya ngon lal. Inspire kaslal. Sinwet malorek makuna. Finne nagal David Chivena ma forla with contrite heart. Kiltan siya masalsal at tukun makuduk mail kanaus na orala. Akalimyak ke ay salam mal siya was singalit kosran. Masalsal la in siyal. Narapangat ako na si kumin siyak lang. Nga ko masya uye. Kataso ye mo siyang. Kakat kain orala siye. Oye sasya naksasya in folok na yorol. Manil fact la, behel sinang akong folok na yorol. Mana kayo ma akfok-fok yung gada. Ilaknas na sila. La ipang katalap na ear ko. Naroto ko, uye. Ilaknas na sila na snow. Gaslan ka ata ma-inspired ka yorol. Pata ka kipapantik ko mo. Nara, finda ka kikas matal ki pukon ngulon ko skipapal nata siyang eh. Katinita la kastan ka elmong yang darin na ke. Nara, taka na si kum nga kuminte sa fashikin kastala. Mayen, sham. Pap Apostle Peter sham ki define human authorship ke scripture ang eh. In fact, ke Luo Peter siya, saptalong siya lang eh, ke kosta lalfungin kat. Siyak mo diya kakikibmisya, sang wulela na sil. O ingil lalfung ya, finchak lawasaan,
in kat. Nara kadinatala, no prophecy ever came by the will of men. No prophecy. Wengen palye ka mapalye yakyak mataka ke kenalan meta. Likina mataka yurin kat kengan matalal. So God used real historic people with peculiar vocabularies la kasrkusrak ka personality fakalan ka simuit in samasta people. Pa author masang samasta bukki people nata siyang. Nara kishi pesingen amazingly nga kuminitala me kat papel lang silin na sikum. Masingin nalin na takakalam sikum. Final fact malalikiya Periclit singin kaya siya yakum. Nakisinsiyak singin pa ifong akum direct maganin kaya siya kat. Talik sinara si Finmas katigiya power fell in Prakel. Mayan ngon matal sinama il silika di kikikat na kain lalal fong ikel nga pape na likiya kimatlal nga Napa na kadinurek makin. Kadurek makin kaya siya kat. Maing manayok sipe nga kumin kan loang na kaya. Napasi sara ke malutut mataka musingi taka na sikum ka din dila kadil ram si chairmaya. Sham na sin talik na dikngan metliki disaster daka. Na elos long ka los ten along. Metliki nga siya defas na meta. Ang tafel asi unsukong in kashakat. Tasak ta metliki pengan kaksikin kum tamdal kenye Charlie. Kulong malam singkat kasloman. Ay penasyo every Sunday na email papayu kos ke wa madin kalchi wosan ko smart ke background na ngasi unsu ko nge in ma ngaka penta ko in share ya click sharing la ko ngan kain fakadik na sin me metin circle la ta met ma ukwe ya ke luti la ka nge ke fakak la ke kastan ka tel kan ra no lo malu ngayon na ka rela o yes nga ngamatanan ka siyak la pia time si fal ke senria nan pel singa NRYL auya ashmut ko ya finena NRY na katamet lash ke dalalu twanatari pi ashfinen Texas kaini no yengen na pange pel metiki pel katalu pe final Seattle tajakta ngakamta imange ke week na phone singa inda ka kashikat nga price yak sin kat nga sik peke kasha lowo sin naknas kasha ya na pa ngan chi unsu kongen kasha kat pa pasna met ke tafuyen malutu chima ashinge inkain shilpa na awi na naklas na ke makastan kata takan kasha kat ke katem tan chinge ke aw se luo inkain tafula kastan kata pangon su ko kong Lela lela we go back. She alone get lena le. When in the midst of your room, on vintage me down a Summer say my mana slow. In the dark, in alone. Lela me how we go. Someday while my mother's love nothing there in the dark in a me manala when you see say about when Then the lady make that we go in my Lord. Someday while my mother's love, nothing there.
to'y kinakomi mongla. When you see us, I when the lane that we go in my Lord. In the lane mongla, fushka yok ima pespes, lame calling, fashap kara, shishni na sekin nekin mon, Yedisla fushka yuru, hacking on yin siya, lame Jesus, if we go. In Malone. Someday one may want a song the singing. If it all came upon me, mongla. When you see us, I when I win, that we go in the Lord. Someday one may want a storm the ceiling. If it all cannot go in mongla. When you see us, with the wind that we go in the Lord. Someday one may want a storm as in the dark in the morning, mongla. When you see us, I when the name that we go in the Lord. Kakshigin gat ke mongla sa ke onsu ko mga tipsilak. Tana taringan. Ajule pain ko osma taga sa pasak. May fakla ingo inakkay kat edify season siye. Manakalen kom tanda kenye. Ay ben na email ta. May din siya ulo was circle o san. Ko was fin arske background an. Bin malala suwos ngas duolak. Siye pa ko sin kain. Click, share, and like. Akalimye peka din ito la ko sa so ye ki en mago sa so yan. Malutot siya ma nga tagan tafo kaya nga mana yok si pesi. Wana ki nga akalimye ki nga fakla na ki en si finen ko siya nga te fakin ko lu. Nga fak es met kalensap. Met kalensap ay nanduyak fakla main kain paraka kin siyes. Na ki masuwas pailan gata. Katikan feel offended, pel na kewa. Erawan maurikle. Na fin makastlan gat pangun gat kia oe na ki gat papel va kiluche Chronicles it koshngela koshngel. Gat fin for lalikin gene klasha. E folok no euro le matain ka sa long pray lasha. Nga kuminte paraya kala prema
el siya kudupla na lustaw kanla. Ke takana siya ke kaslan gata. Matahewa kin lalmat matsingi pansanging sinkat. Nan chulpa na fahk la katta na ako siya klam siya likiya yete po. Na makaslan gata kalemye. Pangi maswas pa ma manifestation ke mongla siya. Akashikat ke. Make kaslan gat. De mata ko ke kasi novel ko. Kasi out of the books nge. Men malan gata kawil. Nara ke kasla lang Efa oepe na inge ke kas mga fahk. Efa tia tafong laliki mga sapkuna. Efa rekle man na kayo fal na lang silak. Pangay makasla lakalemi. Nara ke week singe kataka sham kun. Na ke na kun masaplan gat. Wana ke makataka ko na ke September le nongol siye ngam ta finao enawai wimet plus nge aluwe. Ke pel si mapuklum numse akademiyak na sil toko sa chusaya. Na altena pulir altena safashikun ail ki konekla me kanua. Nara anaking akademiya the Lord's way of communication in ganik mail from na sikom. Katikan fak na mo papa to masin ka sao. Akat lalal fungi mal fahk. Nara ki pang sin si Jeremiah knew from an early age that obeying God, the Lord's call, would be difficult. Now, it pakato, ilale dangerous. Nga si fe na nga kalamila, oye si inda ka fahk mas was pailan katang it's a very, very lonely call. Wangan sa nanwet lang si longan gastan gat misingi. Sesya. Kat kena som na kilomalu Kat ke so mutyak na valoko. Kat matana ke outer court valok. Kat tena utyak ne ke most holy. Kat matana ilyak etaka. Kat som na valok. Fongla na valok. Jeremiah ke ramram wulela na si kumineta. His message of future destruction would be unpopular among the ruling elite of Jerusalem. Kifakik peloko, ekain takate, met makulkat kyalung ekananang katena, ilal me katena orala. Ensingan katena ilyakin, ensima ilyapa. How is it working out for us? Kakat misla na paye, kilulin karangan yaklan kat misingi katiye. Kakat fong na. Kat kinasomnin singo inter daga si tao la rosa na Kowos. Kakat for with a mission, with a conviction. Kakat tiye. Mayan future destruction ba? Jeremiah sham genge. Ngat maliye mama sikyak yamadakom misingi. Sham genjak nage status ke immigration. Sham ke status nage budget cut ka wangin lebe. Paycheck saving government ka uli. Ngatte ta ka namdan singa sham. Ngatte singa nakfalya. Ngali mo masikyak nge. Ngan wi sham ke megatera keo. Fin ba met na merke nge kat di elya masikyak ke bin citizenship law. Nga kuminnan tala citizenship law sa asoye. Katinin na nasin kasao. Why win the world and lose your soul? Eta may miya din lolosek. Mawuna kayo, wawal na kayo fin fela. Akat sumda lang, fast kaya nga nikin na siya kuman. Inta ka na si kum kadindi ayan rek malangata. Nara message siya ma Jeremiah kan sham ganga el sin future destruction.
na elite met yok wallang met falet nge eten aliema message popular shipangan kinga ta pem ta sham sham injinge ngai lalal fungila suwos kena skan bushia wi ke mga fahk nge ta lelen purkin siya coming falok ta ke mapa suwoslan gata malan gat katikan wala makuluk siya nakatpangon mo malan gat pamasingan kwasi na pa yung makuluk aral usiya na siya plan of repentance inas auliyak siya katorela pachir mayel bang bageng kaya nga samsam kunda ke elite ngayon art peo iya madali shike inkain may siya may ito inkan toe ni na si Jeremiah in Lionel church ka pen toe ni norela pa nga shut that guy down pangay ka tao iya marik musingi na pa fashion ni solo Jeremiah in fact la analen ke resign ke kunokon siya na silngi matawa kiya kadil na fact na mo el na nang akol la na yung ikilsak na anin siya ni nakiel kalme na plan siya na lan kadil na Rick McConnell Jeremiah sikingat lali la ay na plan for kaya sila ko lang na si kum kim tawa kaya fa ni musingi napakasing a Rick McConnell kung ako may mesa pa siya kun kalme kung ako may pili siya Sean Mati maasim ako may pangon musyik ilyak singat masamram kun ki ngamta kusra ki yatari kingat siya mo ki makat pangon musyik naranga akademi bela mitsima wiyaknas na es yok shipe na pay te kain kat mafakam ko na pa inina naklin diya ka mit na kaywa yut na kaywa yok shipe indok shailan gat ye tarye king am taik shaya yakyusing eurek epal na resum si fan na pa anbuya na kain sang saukla ininulan mit mato ininulan mit yok wallang simit yok wallang ay luchak ta no o ngayem sala bathroom ngayon ang tali min nga utak camera bel na kayo nga zoom leni ang tali atel tu na kanal ene na yaksimay de naksyo sila enjinge men la kanaus la to ani na lalap sige moment nge talik nge takayin nga nakayakyo si pal nge namo pang met singe das mit ilyak na chube pang met siya na saflay met singe orala to kate orala met das mit ilyak na may nga liye ke mataklalakan na o nga ye situation singe nga tatat lan yan si malasho ya tugun orala man kinyak lel that's it tugun ka de orala manasin talig ni natal nga kel akmay sa silo sila los man kanala los forla na may sima orala oye singe wole ke bathroom singe oye kutin chins la nga sang lan sang istas ko kulan me ka mesimo may nga liye na paila kay roof la ta kay ni singe elvin de orala mane an fo na ke eng si mata ka mat nge mataliak sitel nge kalme yan fakla pa yok shipe ban met na kewa kya siya ising met mafakak kan fakak met una noon met makaya nakaya met mapalan aram makunuman Jeremiah mal fastlele akelda ka na kaya nga in fakak message lala elite nga siya gain kupoya mal fakak nara katindi papasikyak ke kada news nge as
risk. Aşelya sipe. Men meta mısenge setanel akmungoy na naklalosa. Nakatfintiye di katyang katapatatyang nage deception lala. Nara en singe pangako min shoot pangetang diya. Wala panga si pesira katita masi was paya kat misna misinge. If today you may not be called to deliver God's word, Keshipin or Yevgama, or you may be called to deliver God's word. Now, I asked na yan si makumetafon ngat kati may wal nga ka elites ka anasimit. Na pa yan nga pangan si ma chermayal da kan samsam kun na kaya. Skeliye na ke elya masikyak misingi. Finne na ke lut-luta. Kata textbook nga pa aulyak nga. Kano, melutiyak na sindalik nata siya. Di na ke church la siya. Fagka prep plus na ke malutut nga. Kata talik nata siya nga. Dahil tiyeta ke kasla siya. Taliktik nga samsam kun nasik na yok. Baba mekan men faksilong we, mekan men faksilong we. Ka finnen ka torek mawe, kat kapen som na influence kilalal fungila lasha. Nevertheless, kat ene na katin fahk masiwas paye, challenge na si kumpangan. Pata ka na si Chermayang eh. Apal fahk la. Elte ka na ramayin, el fashtele. Taka na si kumka din ito la pang singet mana na sinmet ma mata. Josiah nga samsam ka na ito kaya kal ko sa pang at ka na sil. El karangan en Judah ke Lucian ye tolngol. Aspetalik natal. Siya talik natal nga Joachim. El pule siya kaslan kat kiyan ke scroll siya. Pero si makunoya kaya el tiana papat malain ko en akun. Al sip-sipuk tol na ke ea. Nara, katindi na kitalik sinatal nga. Siya talik natal nga pangakalimila sa takay ay pa aksafye toko siya financiuta ma tipalyak latron matal ulul na el somne Babylona. Namit kumurela matwa kumin pa si endurance marang akom det ka fakyakasan gata. Nimitorela mo we are inexperienced. Inwangan kay no ye si machermayel rang eh. Si o yan ba katen aleta pa pula shu kome fakonayak. Mie nga ako ngus laki pellak kumkea. Kaya ulong ula akos nga. Algos tolu. Mekat ka na kaya algos tolu nga. Kat kan si pukya sang rela. Eas enin som lotoy la kastan kat. Fahk kastan kat ke. Ko katale sin kin gatin fahk lamasita. Mayeta siya nga katle. Lalal fungi mo kanin si pepes. Kat kan liye pala akademiyak mo. El prisse. El kain som namdana enjoy a very quiet life. Siya pe plan masaya nasil. Tasak ta pang yakil len gan shamsham. Len shamsham kun la elvin te kasta na ke mamakad el fahk nasil. Kasrkusrak lan ka de patati findalik natal nge. Nalta ka siyama ni dal tepen along. Na masimasinsin kunya ka pa kasrkusrak lan ka in de patati yorolos. Sikyak kiyang nga ulmadel furok na furok. Pafak mo elos pakafak weli na eno. Yang nga ule. Nara taka na si kumla nga kum chuki ka din sinakan la responsibility siya nga eh. Kachut penan ka think about it again. Kat papel bangon kat. El bangon kat. Leel lang ako min
ikesta matanin siya sa kimapay si Wuhlwelah. Siap kum shukye ma pay singatari ashurum. Ngatla limet si pangafaka ngata no ke online ingan pasalap matanin siyan met ke circle lako. Matikan ralan lomalue. Nara ngako meninayin fahk walking obedient kilalal fungilako mga kumindasyangen. Fear not. Ay penagipang si matakan na sil Esther kumfintia kastla at peniyak lekat. Lela ngako mintakayani. Taka samsam kun kastan gat. In fact, alik na sin may din circle lasha. Mayan musyenge ke age of information siyenge. Kat kanitala. Ayaw na pas kanin information. Ma katitash yeneng yengo oyape yematash. E mamata ka findokosh. Inte na sinakan lang ako min walking obedient faith, not fear. Kaksigan gat ke malutut mataka inkasya gat nge. Inusin na suwos kata mamakachamram gan ke wikse ngaya. Nga tafel ata siya metiket fast na meta ngan kain praile usiya unso ko fakat fast na met. Inakalemye la paningan lash na singat papa ke malutut nge. Kata palitekat na pay. He knows intimately. Elita man na kewakesh. Chermaya elmel fashlele. Tajakta ele welal. Leila fashilal nge. Kasi pesila kuma. It's in the way. In the interrelationship la kum na singat insom kalansapal. Leila pa nga kuminte sangeng. Ang ako min kain mata, tukain lalal fungilasya. Narakata kain prae pekelos ma, katita ma mongla, innocent. Meta shapshalak, me fahk kainin makuluk, kelos. Insang chastise, insang kanaus na reputation lao. Lang ako min kain prae, katin kain mata, tuka. Inakos ten las tasin kat te sangen. Katren ni bray. Kat kulo malap na siyong kat papa. Komfin wi kat siya kan line kat. Pole la kalemye. Ke rom sapta algor fastol ngol si. Kadineta la. Komfin wi kat siya. Lafa ka mature di maline kata. Katakatang lapen. Kumak kalemye Mount Carmel. Lacha ke elara gane kin ka nakalamin sin met palalan behel na wangen ko san kolum kumraken ye tawr si bepola in kanaus la language lan med en forsek kumshek na mata in command center lum la meshi pelas magate klan sa pekom Nakima kong bangon kat kek, nakmala si kes na matanin siyes. Katin kain, cultivate our heart. Nakima siwas pailom. Kadal na nakaksigan gum kat papa. Kulo malap, ke kas ke on ke kaslom. Siyasin sila sin kan kasikat, nakmas wikat. Gawin worship lush. Awin nakataya ke kaslom. Ken win na dum, Jesus Christ. Katfakkuloke. Amen. Ang chilpa na usi, unsa ko mga sidal kune, inkain sang masterik samsam lasha in dalamana ton, nakatfa sulpe, tafula, duti lasha fasnamit. Unsa ko sang guest lang ng alalang si cast.
Kaksigin katke achitpe lipselaun su goingen nga da papena come across uns gongan finash peon yurus magos lang singan orek makin sang mashlo ludila kikastan gata nakna sapaya maki messenger lokan ngalina our passion silagin kan fahk kikastan gata masi mangal langsi man kashiya man ngaita lang a met kuluksi ngaita lang a foto to lang na paye nangata ka syuk nga nak phone yala man yurun Jesus Christ bakay fan nakat kan phone la met banga kalimya met makat ngetak na singe safla ya kata selos pa amen o ena taliksishik misinge kingasamram kun ke puklu mata ko kashikat ke week singe mante aga chanmo ke lu chronicles long la gor fossina ke it ko sha ba ka samram kun desire shina ke ma saplan gat nge inashitayla sike ta fulana samram se mashman yakke september nongol sie ke pejima puklum numse akkalem yakin sil tokosha chosha ya ilen kan akkalem ye kono nara ngaushnya kun la low riders ma samram kun yakkilen miseng ya ke wikse miseng nge inda samram kun ke met palaik sima elakan na resign ke mtawakien ke cleanse up sila nge ya nara takana si komin itala kasha shipang ako maskenge it's a spiritual race let's run the race together katakeni akilin la kasha shipang atashkenge nara ke kasha shenge leila main idea singe nan yurukom met Christian at to look to Jesus kat ngetang na siya Jesus Christ mayen eltaka el palong lahel ustari makuduklasha som na finsak singe misya kesh ela makuduk na kewalash finsak singe en wakel el palala elik siakelen yaklel si sarlael siya nelu saksing tuwasya konge elo sapa siya like awan got fin saksing who would endure such full weight of suffering and check malalal pong ikikat papatamalin ka siya skili na get trials hardship nge a charma elmal foslele skinget ang lima singan nga foslele me excuse la kum gat kuflara rek malan gato kachangailan fact la masi magatorek sa mat kas na kay wash ke people may nefine pangan na pa nang rakadinan rek magid bel na kay wa ma arch matakan ko siyang gata ke spiritual resting liya katash ke pel si makat di maupe na upe ba sikyak nge government shutdown katlo ang nakimangan kaslan ka ta oel el ta kana shish na ma akademia keo esikyak kaslan ka te kain fulok na yorod pisye
Lie kat fin fahk mo med mo kat direct lalmet met. Kastan kat fahk la kat ene na lalmet met. Ifo kat ene na lalmet met na kimainge. Matawagin lalmet met pansang sin kat. Naliging at kasamram kun ki nampasinge on gosh. Nampasima masang makikati. Metlal ma wulela. Deception na nil siya kuluklena. On gosh. Nambala kumapaun ngulon gosh. Patsyan sisnike revelation. Papukon ngulon gosh ki payapalan ngan. Die, fakke revelation singal dolu singal agos ma ene na yaklal met na kimainge. El siya ta yakirol, el kain ko na kalmeyen namba ka kusroso ko may namba se inge ureklake inen metse. Nempalala pa onfuko ongol ongosh. Sikeliye nara hartpel si katfintram ke eschatology, study of end times. Ma pela maguluk finfela ke ye kosh ke tribulation ma tram ke ngera kita kalak ke week singa faksila gapa ngaku meninakatin rapture ready. Rapture ready singa kadin we masimakalembia ke si Thessalonica sapta akos fa singal dolu na ke singal alkos masikan kadin nan tapela ke fakyak sapta akos utakyak church na ingasaw nara kadin ito lakaslan gata ala na well na payro nga taka super riti ke ay siya sapta lam ngalimekos fa singal siya nara ngako meninan folok ke sapta akos shenge metti at sum na ke sham ke rapture shenge kat sum na ke mold siya ma akin siya uyekat nainge met siya kuyas kat titi ko starry oyen mold siya mayakin siya uyekat kat itala ko small kun oyenge kat siya ke kaya suwos inenlem katlas Jesus Tako sinakyo ke oyenge in Kowos. Tako siya tatari malutikat shot na suwos ke kalan lem Jesus. Kadil lang siya takosin matal. Arulen aliye ko siyang likila ma fok-foklan ko so. Kay si suwos mukul dama ene na nito oyen molfal na sinmatan kiyos. Tain matal ahksasuc. Ngakom te kay nito kasi makalimya ke ay sasaptaon ko fastolunge matal. Kasi nga nakalimya pe ke fakya ko fasal gos matal. Kate kay nito kasi nga matal din katikin lamya sanak. Ora fakla tayo nas matal ahksasuc. Tiya ke lang sila ni kwema kayo na. O na matpeken siya tiya itakat. Inoya siya nga, wangin medinara masafal ka aklal phone niya siya mat Christian Wiel. Kat fact maingin na siya was met, as sinsin kagan ko was tari, la lem ilyak kailos siya lama oinge. Katil tiya pangon kat nagimol fok-fok. E nagimol matal. Pangan masil pangon kat nagyo. Kimainge, el siya pulesya may lituinge, el tiya pulesya met, akat siya shoot na suwos ngan matalal. Narafakla, kat tiya nilan siyum na suwos ke lang siya lowos na sinmatwiyos inlalal fungi, mayan kat el si fena
lutina suwos ke oyen lang se sin sie. Kowos akkalem ye lang se. Na sin mat wiyowas na kewa. Inan Macedonia na phone. Siya pangun kat pe. Pangun kat katin lang si mat wiyash. Ke mainge mat siyok wiyash kat kaefe ko sin akyok kira lowos. Ara mo lowos in okak. Misle. Loang na ke makunowos. Si fena syuk may karangan kowos. O na ke kat the fahk na suwos met. Kowos finara oinge. Na ilos siya tiya lalalfungi. Fasanakin kowos. A kowos tiya tapan kat. Medin esyot. Mayanin alawos. Kaya nga samsam kunda ke rapture. Nga samsam ke eschatology. Nga samsam ke takalan lem. Pangi fan sima. Eta ka tukun rapture. Second coming. Rapture siya nga sikyak. Pataka akademia ke siete sonika. Singal dolo na ke singal alkos. Na fa second coming siya nga eta ka na nampon koson siya nga pangipel na upe sima ngakum de lang si suna. Ki rapture siya nga fakla metlalal fong iwiyesh. Katlang si Kowosin ito mapay kelo semisia tari. Ta Kowos fati asur o na lo siya wangan finshakla. Nara ngakum fin metlalal fong i. Kadinetala masi makat mamisi ang ilmutula sina. Aspel si may o kyak metlalal fong i. Pasamanyak nga. Katlalal fong ila chisa silta mise esifin molyak. O ingi katalal fong ila metsalalal fong in chisa skelos mise kat elefa eselos na yorol. Hallelujah. Maingan si pangan. Napawakla, makatluti na siya singe masin lemme. Katsasak na molkilen si lemmel etaka. Efat diya sommet lagelo siya mise. Nara, met mise lalal fungi sommet. Kekla, kelyaklalos. Ilos nuknuk yang kenuknuk wala nalangat. So akin tune when natal. In pakanyang singan. Efat pe siya pasalalap. Trumpet siya. O epe pasen de pufen faletlena. Pasen me ukuklan gat. Na lem si fena efe awa etuin ko sa ome. Met selalal fungin Christ. Elos mise fa molyak mit. Na kat siya molin pel siya. Fa wala los. Utakyak na in pakanya nga. Inosyon na sinlem. Yenenge nga. O inge kat fa matayo rin lem. Mapatpat. Kimay nge. Kung sinakay siya sin siya kikasing nge. Narata ka na siya kadin dala. Kadin na kadin rapture ready. Main idea siya ka na siya kadin samsam kun na ke kasas siya makatash kenge. Maulin ngan siya. It's a spiritual race. Nangako menin na source siya, a perfecter siya. Nara source siya and perfecter siya pa Jesus Christ. Inta ka inakfon yikatle. Napaya nga rata ka na siya ka dinalita kun, lakat ninanan matake, discipline nan kat papatamasin ka siyaw. Nga kum check ka, infon na ka orala kilala, kat ninanan, kat manasle, makimonin flesh la siya. Kung kain som nag-rom, saptal me ko, ron ko sitkas di molin ikwaya, pangan. Molin nga na taga ki rom sapta algos. Nara ki kasas singe. Pasi sara poli kapsa kasas ngayon na ki oyen mol in kalan sap singe. Man ki
ilyak alin mara song si magat pace ourselves narakat kain me etala lusia singa kateninal na pailan gasakatke na panangara taka na si kom katin kain taka inkan masay lalalfung ila sa kikat dip sa gaslan gata kalmen lalalfung ipa katita suwos ke masyakat finshak na ke asmayak pailas ke masya katya kain liye Keshipin lalalfung ilan met matalas meta katin si vokelos. Lalalfung ipara katinita lakasao fela rekleke kaslan gat. Eta ma diya ko rekleke masya tiyakan diya. Na para ta kasamanyak ke wiksege lalalfung ilal epel. Oral orasi may kisya na sinkat. Siya woliki may kisya lalkena. Para katta kasamsam kun. Sipin lalalfung ilal inak. Oral tiepe palamisya. Utakyak el na wirin kat. Wangan matkan ko nalak mayan katilusyalak na lang. Amat sisayan pa Elijah. El suaket chair of fire. Metlu osomnan kasapatay mano. Elijah inak. Napainang araking ata kasaman na kisi Thessalonica. Kat kapsa peniki medo sapta singalit kosla. Moses sima samanyak mo. Usyak talignin kat nga nagifeli no leanga. Okay, Luciel talak dalte na syun mongla si matalasyune. May nas plan silan kat. Kit deliver sima nga kung finlalalfung ike. Ana epel inak. Emetlan kating na fa kat fon laki masingen. Nara dalkan Joshua gan usyak talignin kat nga nagifeli no lang kena na. Tasak ta true sabbatical rest singe. Elta ka ke mistep pa singe. You're through Jesus Christ alone. Katte kan siya na ko na ko singe. Na ingin akat kanan ka life ko. Fakyak mga akong patempal singan. Di temple si Jerusalem masala. Masima Solomon ilrela. Masala, serbe po matakay na Ahksasuc yela, sulpe kanaw siyakle, era din sulpe renovate, sulpe kanaw siyakle. Leme lang ang akin kanaw sa temple singan tikundan tolu. Akin orala. Na orala pe ilyak kilos long. Apol il fakla. Nga kung patembal siya musingi. Naralay lang ako minana Epel, Inak, Moses, Ephraim. Lalalpong ilal Ephraim para akos kikatil ta pangol. Ilan som na infel, siya katil ta uleng, elsang nasil. Di Lalalpong ilal Ephraim para ilan ta ikle papasi. Finne orala mato Sarah el matantalapsi. El talalalfi katla elera mail wulela ke. Nalie el fakla hastalik sinatolos. Nasikyak. Pange katsi mga kumalo na siya. Lalalfung ilan bait nga amin dutut ke. Lalalfung ipe. Lal Ephraim para lisela nga isik sikilan kisya ka na lang nakikating sila. Bakit lalalfungi? What's in the way? Mesim ako siya lang ako minkan kalan sa pagkat kipang si mataka na si kumnge. Ephraim pagkat ilta orala wulela lal na si Ephraim ilta ako la na lang kisya ka na lawin si fan na natal. Sinsya ka pa, kakatapel kan siyak masisik kumal de ka na ro. Elvin siyak masisik kum, el ka na ro. Naliye, el tuloko nilya Ephraim lante unye wen si natal nga
When kulosi fan na natal kay Jesus Christ ay kisekan lang. Eprem, artalik si penatal Ismail. Usina si kumla kat papa elfin siyak masing ako minaro. Elken orala. Eltikan fact na si kumama nga kumtikan naro. Ora ke wen si natal ngit ako, elfin ni aski final stage el siyak. Elange, katlak. If ako fastlik iya. Kung nang kumaisig kan palong lakain mangen. Kilfak makatlak. Panget pel si fan na kumlit siya silpangon. Papatamalin ka siya katlak. Manilik la mitsi. Palong la. Lipisi makuduklak kom. Kome nga, wimet ni siya ulasha. Met na kayo wa finfelo. Nalusom na finsiyak singe. Aknas na siya lakom. Nga na kung palalan lalal fung ikeo. Napat, chermayal da kan pangon dalik chudang For laliki makuluklowosan. Chiyasel, tu peluti si pelak. Na, met mapangon masasagi masap ng we elders ng Dalus matayin ko siya. Matayin di matayin mahal ko siya. Taka sisya iya matayin mo. Elay ka na usta mga asap may dakyang sil mo sisya. Sinsiyak si metan pa. Dahil tafkala ka na usla. Medal tu yor ke. Kaukwal mo. Dahil stakil. O dahil fak na sinlem. Apalem el fak na silo siya. El siya mawangan makulukla. Skak siyo tan tatngal. El orala metngetile nanan kamatayin ko siya. Dahil faking masinsintayin ko siya lang Alal fung imukat kandiyak ki son saptal gosh. Lang konfinsom nimet si filberek makuluk. Te siela nalikima machamcham kandiyak Simatalal fung inbal pa check up. El takin siya wata liklo natal Joseph metligil misya. El fung yang na finsifel si Kalal alo na sinkat. Lalal fung ipelal Joseph sema second in command. Pinanitya ba? Ora kilap karanin misya elara si Shram. Na sinmat Israel nga. Milo sinara tukun. El miseo. Nara katlong peke wik singe ke lalal fung ilan nina papa kiel Moses ya. Right talokana la ke malim tolu tukun elisus le. Menga kumarain sang kya sa lalal fungi. Kaya kalim yung lalal fungi lak komintawo sa punrek malan ka ata. Fin ba pangon yak Jeremiah. Kaya panglan kat na si Komo. Man ke pang silan kat na sil Moses ya. Lalal fung ilan Moses ke pel sil mato. Roel, siya nga sin pangil when natin natal toko siya itya. Besam kelta being raised in the royal palace. El siya nga pangilangan. Makilal fung ilal. El si fe na silela in kayok. Jesus el silela lan kayok. In orala deliverance singe mo lakomo. El nan kata, el fin kayokin mo yakuluk maurek pe na sin Christ. Asam kel Moses. Eyok si peliki me kashap na kayo walan felichap. Tal nan kala yok kima lene elefa eistok. Na umget lalina ki wosa siya taga na finan ko siya. Fin ba pasta ka lang elte. Cultivate ki art lalalen kain falayak earthly royalties inga in lela toksailan gat
Esam ki Belgium missionary at kana kushay makalimiyak ki I don't know ventures ka kita manuscript nga sima may takyang na sil to kusha pa palsi makaslan gatan ke pangit si may takyang na sil nara ki to kusha el sukla walla ka mi na pa fahk sima tako kengan fahk la kumfinara wo may ta shak nakfalat yikum kumfinara wo romsingal tolu fastolu pa Mr. Snow sang the bokal toko siya. Kumfinara wo may ta shak na lalfungikum. Nakadni pape na sikyak misingenge. May ta lalfungi kat ki leadership lasha kat fin arawo. Kadera wo fa kya. Pakat mata ki kaslan gat. Kat tisifena sen poy kaslan gat nge. Aramo malan gat pamange. Ye lalfungi lan may taligi Israel nge para los fast laki lun mea siya. Ana los fast na pinentao. Lalfung ilan may Israel para poti na Jericho to mukukle tukun may Israel los fast. Lalfung ilan matayin ko siya pang re-up para altia we and waki yurin met akksasuc. Mayanil ta kalayangin kaya siya met kal ngayaklan Israel. May tamayal met ko siya. Lain na siya sa takakel. Ito kagel re-up patsi pa mo. Kumunget mali mo tinglal tikin tres kalal T minus kasilol C plus pangi ma fail of akmasisha. Pangi ma ilja kuluk na ke insang undermine ya mamakataskeo. Narap katngetang di kanin piyeng nga fakip kanin personalities. Na kanin kias mafakle kasimit ngin. Kadito masamanya Gideon, Barak, Samson, Sefta, David, Samuel. Fakya pang na sinwit ngeno. Elosa ra fakya ke pangon ya ke losa. Narakata sinwit nganin ta kainu siya na sikum. O yesi. Manakay kat kadin duko. Kikasha silas ke molin ngan zinge. Malutut ke wiksinge kita ke Chronicles. Taka ke Hebrew. Taka ke Jeremiah. Jeremiah alololal malfashle. Katil mo. Narek makin ko. Ultimate source si Masham Ram kun makatin connect ngayon. In connect finding strength. Nga kumininan connect proper understanding of Heavenly Father's discipline. May napay ki nga kuminaro. Masingin da ka na sikum. Mayen nga kumininan deman ka nala elus lael lupasay la makuluklak ko mausom na pinsyak singe. Nalak na sa sila tari. Narapel sila nga kum eis katyang na sila. El silikati kingan matalal. Nakikasa singe kadita layash kainin hostility may sikyak. Katli sikyak tasin met ma akademiya ke Old Testament nge. Kainin ma matagkakasyang be nalalfung ilalal sa. Kat kalim pe ke masikyak ke mulan lem, Jesus Christ. Narang ako hindi kasa singe katlo ako yan na ke. Na kasa singe kat papa tamasin ka siya, kasa katke. El pa ta kausin na siya kasa singe ya. Ke takalan lema. Ke kasam kanal ke meto sapta singal doluwa. Takana si kum ako hindi la askanin foka akosma futenga yukuya kike. Nakikastan ka taga sun kum musingi of kaisesum.
Min mange matakain kashikat ke obedience la ke maulin ngan ke kashimatas kenge. Na pa nang alin na yok kan men mulututa. Nga kumin de ship lagi makuluk. Chermail ramram na sin tarik din gat nge Wuhlwelah lagi makuluk. Mayen pan maungay. Pan maungay yan assume. Maasige na letaka na si kom in kalim ke. La kat ni na napay ka din loang la makuluka kat tabel ko asin napay. Para fahk metlal ngayon kain fahk lal katlem tasi. Ngan kain usi tafela ke onso ko ngayon kain taka master na ngan usi video si ngayon kain tafela lutia nakat fast na met. Ngan kain pain kom siya taka ngayon tiksinatas nge kawiyak nge lul kula malap ke asluman tamdahil kaksikin kom wikom nim Torah amen tamdahil kenye tamdahil ka naimil ta kula malap ke aslusan ngakiusyon sa nge in master shamram laksha in mga continuity laga mayen fin pakat kansom na yin yak QM ta kya awal kos ke ko Meshirat ko flamda ke kastan God in kashikat ke lucia lolosia. Na panangara ake usia unsu kongen kashikat ngan kain orala pe masi Wuhlwelah fallak nge na fakat sülpen na fastna met ke malutut ma asha. Lela lem len we ôm phá Shim alone ke len na len When in nam it say your room Om fin days me tang o Sama se me mana so Ele da evening alone Lela lem me carry go in the Lord. Someday while my mother's love, nothing there. In the dark, in a coming, on a line. When in tears, I am back when Then the lame and that we go in my Lord. Someday while my mother's love, nothing there. In the dark, in a coming, on a line. When you see us, I am back. When the lame and that we go in my Lord. In the lane mongla Fushkayok imapespes Lame kolen fashapkara Shishni nasik inekin mon Yedisla fushkayiru Hacking on ilyak Lame chisel sivaviko in Wuhlwelah. Someday while my mother's son nothing in the dark in a pony banana. When you see us, I am When I win it, I we go in the Lord. Someday while my mother's son, I see me.
ako ni mongla. Wait see say when I with the wind if we go in Mongla. Sunday may manasong na singwe. Initay kinakunin manalay. When you see say when I when I live in we go in Mongla. Glowaksin kat ke unsu ko matakan kaskat ke nitchefa somla kaluo anaklen kompe tamta delita romeo tuwa episode na sum kulo ke kaswolana akataye wo kulo malap anaking akalam yepe na sum lul kanaloka kulo malap tamta nim tora ay petamta kenye na imelta kulo malap ke arslowosan nara katakan ke lusia singaya katama makat etta mai tawi supon malutut misenge panga samantari ma taka ke tusen wikse na pae taka ke angan lang akan share ya ke pel singe sakluk evine ka ngamatapong le share la ka tarak tangan ka hindi la akan usi video clip singe in kasikat ke mamakat tamat samram kun ke wik singe yan kan kasikat in kan akas makin ya kom ke katamakat samram kun ke wik na phone singe ya nangaskili lang akan pailang akan usi video file singe in kan sang tawalape luti makatash ke evine ko fla na ngai fata ko floko in kan orala me faklar to bang si makatash ke nge na silcher mayange ngakom kan ke fasman na si kom si fena la me ngako meroke na kat forslele wangen sen lasin wiak fashirik malan gato kakat mato kakat sanga mo tayo nakulukikat pangi katam ako minnan ka keo naman ensi may taka na si kuma pa ngakom tapan katin tupuk pang silan kat ngan na siyes nge kat mut kemo katin tupuk pang silan kat na siyes nge main kikastal Paul lumalab jinkat ki maulas kewa at kaksyaganal ki oyos nga klalma dagan kasyagat kewa stakluk biyenga nga den long na kela masamsam tika sapta na samsam apa na ngarangan kain sige bel singe inkan kasyagat silva na kaksyagat ki maulas kewa faklo malap ki maulas
ke pangla Jeremiah el sham na sindalik din kat nga finan Juda elosin ka naknas na silos le elosin de sunungay na pa na ke malutut ko ngiya an ka en usiepen kasrkusrak ekat kaksi kana ke kaswala na lal an ti on ko medin sang awian naklasan ke maswas pailal kaslal vakat kan vasnamit na naging afakpel na kayo afin kastan kat te ko ke pukon ngolon kos ke papal nata sange na kaditala makatara is in vain etten na oi sin God on so in kasrkusrak ke pelsinge Ashima wo ineta Marsiye mawo ineta Winage wa ikwe Ita mongla spela Ena malusyate Tagaslan karan mababa Ena monglash fikela Besana wedite Namulash Ena mulan mawa Wulalusa Agikidin bana Bena di rosa Ini mea Gidin bana Efla Chigenan Kamulash Asakawi Ena mea Agikidin bana Dajataki Kaslan Galan nama Betba Ena mulan mawa Wulalusa Agikidin bana Bena di rosa Ini mea Gidin bana Efla Chigenan Kamulash Asakawi Ena mea Agikidin bana Dajataki Kaslan Galan nama Betba Marsiye mawo ineta Winage wa ikwe Ita mongla spela Ena malusyante Tagaslan karan mababa Ena monglash fikela Besana wedite Namulash Ena mulan mawa Wulalusa
me oh good me na efle chicken mongla shwasa wulela na akee good me na the shata ke kaslan golden na ba. Kaksin gat ke moulash. Kulogi ons ko matip silat fana taringan. Malutut mata ka kasgat ke wiksinge. Sham kun ke pellal met pella charmaya. Ke oktobalan ni mekos pang e sholal charmaya pasmanyak ke. Na charmaya sapta si falani ke sapta longolon gosh. Oepe pam sistaklik pamelututa taka sham kun na yok na ke pang e sholal charmaya. Nara kelen misinge sham kun yak ke simit pala balay sipat charmaya. Na panangara kemalututa taka inge kadin kaksakin kat ke lamala wuhlwelah ke plan of salvation chinge siya ilamala na sish na panang panga taka na si kom nga kumindi lapan wala na lan kata inkan taka sham kel Jeremiah katashik kimet pala singe final juda mana yok singa kuminuto lala siya met singe tamitikat fast na meta kadin kaksakin kat fakula malam sil kikas madalal matakan kasakat kat kula malap sim kat papa ikat matayangin wi sham kun kaslom kel tu singe kadin fakula malap na sim ke naknas wikat isungye kaslom na siya sinutikat kat pray kemet wias na kayo mayan na kasalom kat pray kemet kol na kayo kat pray bekesh takat na kawan karas na yurum kasao fela mo wangan le kaslom ya niduk mapat panang lela na sish kadin ngakun gaslom kadin deshan madi kadin kain takalipsha orek magan sang gasakat mayen kat wi akwot finrak na kemol siya kumakola kinu Jerusalem kinwen na tum Jesus Christ at lalfung ike amen inta ka gasakat fahk kata mama katita ma kat papa elisung yearol Jeremiah na Jeremiah kat kandi na kela elmo ulkipel si fina Juda kipel si malmo fina Juda nge isam na Juda kat samram ke northern southern finen matalik din kat ngam tawe na northern kingdom ashuf singa ulpakeo na shuflu marela Juda nge pa shuflan dalik nadal Juda ewayepe Benjamin na Jeremiah mo kipel si finan Juda mate ekle na ke mol mga kumpala musingi kat kanakelen force masikyak musingi finan sepe na makantaw ngam ta finan Seattle ngam ta lima masikyak kinusange alena kat kandiela mama shamanyak ma ilyak kipel kuluk masikyak na sil Noah tepe na ekle na kewa makataskya musingi musingi met kollas nge pa fosyak nge met makatlalal fung iman kasikat nge na fin ba met kollas nge fosyak na siya e kolkata na para nga kumteni na kadinligyal lal fung ilasya yun ay na siya met siyayen Jesus Christ when kulo si fan na natal manila kalemi ke mas lal mo
nga pangenik pai emol. Wangen met som na rin kat papa finteke el. Jesus Christ was with the beginning. Naelda ko na fail of was iselle. Ki plan of salvation lan kat papa. Nata ko ana simet. Mol fin fela singa yatol ngol dolu. Inu se siya sa kasa ka na si kom. Ke mol siya kat papa. Elking ako minaske. Malutut mi siya nga sham kun ke matpala palaiksi. Na charmaya ba ngay siyak malututan na ke. Dawak na ke charmaya saptasim, dawak na shamram kanal. Nakipang si masikyak na siya ay siya matpala. Pang siya akademiya klain matawag ke ay siya sapta ongosh. Ke kuluk masikyak pe yun dalik na din gat ni kipelan matpala ay siya taga metal charmaya. Siya kekla siya sa payak len fahk ke kastan gata. Pail fahk lang ngay sa payal. Napay na ke kasya singen tako alena akademiya ke ay siya on course sapta on course fasal ko siya ngay sa payal. Ke fosa on course ke ay siya fakla matal. Rekmalan ka da pangalan na matal na boy. Nara ki kat papa likesta na sil met pala cherma ya pe len wulela ay siya inka in fahk kun gaslalo. Cherma el da ka met el reluctant na ke pangsin na sil ngi. O pangsin na sila ay siya el fahk la kases payak le sinsik siya pa kases payak le ay siya mo nga inge sa payele. Okay, pela Jeremiah elmo. Ngala na forslele. Anay kasi lakko pang as na excuses si. Kaya nga mo Jeremiah nge. Kel mo ki pel si final juda ma. Tiya ekle na ki mo makat pala. Ki ma force masikyak misingi Ay siya el ta fahk na sin matjuda pe. Ki pala lala. Judgment, kasrkusrak lan God, eto ka na fellows. Elos fin de forang na sin God, folok na yun God papatamaylos, siya Ahksasuc kilos le. The kaliki shovinen ichap, elos siya patatyang pena na ki ilyak. Nara message sa Jeremiah pain, akalimi na sin met finan Juda, kasrkusrak lan God, ako lang patat fellows, wangan makain mulalos taligi may kayok na silos. Jeremiah siya nga eletayak mo el weeping prophet siya. May pala tang mo siya. Na art lala el art broken. May pala siya masalsal la. In siya. Pamasmasta kalimya. Jeremiah saptaya fasifakla. Nga kena insifa kinoy na si Laughing Goff. Nga kena insifa kinoy na si Laughing Goff. E mata kinoy na si unonin shonin mata. Tangayin ka intang lenefong kimetlak si enwaki. Jeremiah singal dolo fasingalit kos kos fintia porongo. Ngay tangin lukme, kasi pinsifalat lobos. Nga fatang mamalile, shonin matakfa kakla. Mayin metlan God, elusit utakle na insro. Katfin lang si akyoki, may fakki, machermaya lakaliming na historical settings nga kum kay nakyoki.
nga kome finsom na ki luo tokosra saptalong lu ne ki saptalong lemekos pangen duo puk makadeni nakadinusi ka luo sapta makadeni nandaga samsam kun na ki oyasima akademiyak nge naraki fahk ki luo tokosra saptalong luo nge inusi ka tashik context ki mamashamanya ka sapta long luo na sapta shafla si ke luo chronicles ngan pa taga shaman ma singa na shishin galemo pa kalem na ke tokra chusa yalan chuda Elial ko skel toksalan chuda elemi Jerusalem ke yatol ngol siye nine kelpa chetida enadal ata iya simadin siti shik poskat Fastuan fakla chosa yala ramalem kadelin siuke el fast kun matokosha David papa madadamal elarake arena akos masap nakawalan God kinga kalemye ke senri luosum la fakla konayak yak bukin masapsi na maluti singan kung kandiye peke Luke Chronicles saptatol ngolakos fasalkos kilongul alkos kos findiye na ke merit na ke wik musingi ata na fasi na ke itkos pa maluto che masamsam kunyak musingi nge sisakto ke mandea September longolya asan rimet tikiye katfinelo ang ke maluto ta Elda ka samsam kun sisaklo ke senri ke September tolngol siya asur kol na kengan make kono yak buk che kat ngan ke napan ngaro samsam kunyak masinge ke pelsi makono yak kya nama utaka na sil tokosra apa fakla inye aksinge ola akos ke chosa yal tokosra el sapala chefan metsum in galan tokosra sya wen natal asalia en tin natal Meshulam na tempo le fahk oingin asil. Falen oyrol metol falat ilkaya. Siyak sil kilapan. Mani mametol ma orek ma ke nianutyak. Na tempo la orani sin meta. Fahk ang nasil ilan sang mani yan. Na sin met makol. Onon ke tempo la. Ilo sin sang wulela. Met kamta. Met masya. Met akmasya, oepe molisya ke yot, marek maganya ke onon lalos. Met karangan orek ma ilosarula na suwos ke orek ma lalos, panang tia enanaya ke losin, akataya orek maganyan mani na silos. That's a beauty right there. Met karangan orek ma o ilosarula na suwos ke orek ma lalos, panang tia enanaya ke losin, akataya orek maganyan mani na selos. Esam ke katuti ke wiklo somla lentol ngol siya ke September. Pasi sarang ataka akademia la ke maluti si ke September lentol ngol siya. Sam kanal shevan. Napana ngaro takana siya kadinita ke malutut siya. Alayok daga kasyakat ke pelsi makuno yak me puklum siya. Nara ke puk singen kastan kataan ke ora chusaya la lengan kun. Napana ngaro chusaya shol lema siesin met kolma wofinan Juda walal esakaya. Napana ngaro ke malutut ko musyenga na siya ko staklo kama sit tempolan tolngol siya baya sit tempolan longol siya pa asur kol na kengana
Untitled Chapter. Nara kita ka maluto ta musingia. Sham kunyak na ki uta ka kunayak yak puksinga no. Nakitoko siya long ki ridiyak puksya. El foreng el stakluk el forskninga ke sielik nuklal na sapla na sil ilgaya metol na sil ikam ka ikem winnatal shevan na sil akpor winnatal mikaya na sil shafon matsimin gyalsin tokosha en na sil a sa iya matatafu fuletlan tokosha fahk oinge fale aulia met na kayo walang chuta siyak sin met lemkatla me kalmen malutiin buksenge samken ke yunuk semta ready scroll ke oleng sasya na Philipel mayang norun yunuk siyak sila lang kakumita kalmen makumritian yunuk sefak langay tafakya finwangen madakataya lemkat lame kalmen malutin buksenge lemkat el kasrkusrak sish mayen met matalash meta elos tiana rama buksenge fahk ginorek napangan kata shipe mara elos patatyang nake ilyak mayen elos tiana loeng nake mama shamanyak nge lipa shamanyak ke malutu chenge na panang rataka na si kom kadinita metiget fast na met na malutu chenge taka na sish ke pang eshola chermaya el shampe ke saptasi na parang ataka shamsham kun na ke pang si mataka na sil chermaya nge chermaya sapta singal tolu pas singal itkos tukun nga kalemye ke faxilal malange ngake na insifagin oena silof pinko mata kinoena si unonin in shonin mata ngake na insifagin oena silof pinko mata kin oena si unonin kof tangain kain tang lena phone ke metlak siya enwaki lalo si pangen Chermaya singal tolu singal itkore lang konfintie porongo na pangakkalembye pienga ngaetang in luk megeshipen in chefalet lowos nga fattang memelil shonin matak fakakle men metlan kat elos utakle na insho na parang ataka in riti matawak riti ke historical settings siya Chermaya elisusle elmet tolsi pakalemia ke Chermaya sapta si fassi buksing fahk ke kasal Chermaya elwen nadal ilkaya el siesin metolan si disishuk enatot ke fellan Benjamin. So he was chosen to be a prophet before he was born. Before sakli ko sakli mi fakla metliki nga lamay kumle nga sule kumle metliki komisusle nga shi kumle insimet pala na sinmatan vela. God called to the prophetic office na si Jeremiah na balfak na nangatapuk lemgat flat lena nga nikun la menga fak nga rule na fosle ilaya pa kalimila
Lem katil civil be kaskas. Na sirke fahk. Nimit paya korrekta lukinen singe. Nga fahk na sumay sikyak. Na sintalik siya. Ay susle. Inen singe. Oebe na sin. Papanine. Elo siya misa ke mas na upe. E wangen medet. Tong elos ka. Bukun elosi. Elo siya fa enwa ki ke meun. Kamisia. Ke masin shell. E manolo siya fa me mungo. Nan won. E kosho. Inimea. Malala fa o shrelik finena. Ana fukon kosho. Chermayel bang sin God. I'll reject the chin meta. Meta na tenaisel. Guigulalo sa ashpayapain salal. Lanmet salal lel inkain. Shukin ganigin Lionel Chermaya. Nakatkandige Chermaya sapta singal siya fa singal ay kus kilongol siya. Lem ka de la kalimina sikke. Nanak salalel mametlokalok. Ilosar alindia. Onas ko si forsma. Tietala. Eutoklenen waki. Nga tiana etapa pakulu. Lalos. Amanasik. Ilos fahk. Lelakatin pa kiesak suko. Kiesak shak na mol. Lelakatin pa kiesak suko. O kiesak na mol. Kanaus na metigil kapeka. Katinu niye. Tan wangen met sifil esamal. Pangen na naksalalal jinge. Matakan Lionel Chermayange. Nangapra e fahk olem kat kalena. Nanan kalomo suwos. Komsuke etananak. Ancien met. Ngafuliya wot na inboom. Oinge lelangan liye. Ke komera. Foloksak na sinmedinge. Mukul enatot. Elos lang si ngainen waki. Elos fahk manasik. La elos euniawi. Nga fintui. In gas. Inen lemgat. Skelie o yesingan. Metken si malaswenge pang enatot. Elolos lang si inen waki Chermaya. Elos fahk manasikla. Elos euniawi. Nga fintietui. Elvin de tuin fahk ke kaslan gaat. Dalaunilya. Nara sangay yakil. Napakalim yake saptalongul ke Chermaya. Samram kun ke amazla Chermaya. E pasure. Pasure el wen natal imer. Imer el si matol siya si fin matliangin kalin temple. Kilong gas nga fahk maingeng. El sapin shing nga. E kaprie. Kime kapur. Apkran na kimatanpot Benjamin. Maan lang. Kitemple. Tututang tok. At kun pasure el talayale. Likime kapur. Nga fahk na sil. Lemkat. El fahk mo. Eti sifil pang kom pasure. Efa pang kom sangeng. Yen na kayo. Napat Chermaya. Sapta tol ngulit kar fasingal siya nagasingalon ko sa kalamila. Chermaya el shroe kapuri. Pafakla ke fasingal siya ma unmet maunlan Babylonia. Elos folok lalikian Jerusalem ke elos etayakla. Met maunlan itcha pa apkaran me. Oingi nga akoin mukwi lalikian Jerusalem. Som na infel sin Benjamin. Ngayon is iplak ke enlan siyaw. Tasak taking asyun matan po Benjamin. Matkol, lan matkarangan matan po ta. Siya pa Elijah, when natal, Shelemaya, manatal,
Hananiah. El tulo kunya uya fahk. Kom kain kunya gatle in som kasha met Benjamin. Nanga fahk mo nga tia kain. Tajakta Elijah el tia long ya. Al shukya uya ushele. Na yurin metlem. Elusar lena kasrkusrak sige sabin shing nga. Kaliawi in lomsil Jonathan. Matsim lan dokasha. Mayan orek makunyak lomsil na ke iwen copper. Elos fuliawi in sie fahk on ye foko. En amatawi ke pel na loyles. Narakat kandiela. He was in prison. Pasapta tongulit ko ke Jeremiah kalem yenge. Ke oya si masikyak na silinge. Saflaye ke fahk kaslan gata. Arapange mama orek na sil. Na ke oya marek na silinge. He wanted to resign. Analan ke isel laliki malash ke algofla. Na kung findihan ke Jeremiah saptalongol fasya. Fakla engafin fak mo. Ngay fa mol kandalim gat pan resignation jingan. Et dia si fil kaskas kainel na kaslo mo. O na siya nga. Mafurin shi cake na fon. Ka shi cake. Nga shi ke kaya kin shuke na. Tasakta. Nga tiana ka in kutungya. Ano na burning sensation siya. Mataka na in el. In fact, la kaslom. O na siya nga. Mafurin shi cake. Imagine that. Skimot ka na ke, fin pa nga ki nga, aspel nga, pala arthritis. Amasi nga, esin nga furin shikake, na kalmelk, ikain palakin, alupe. Palfak lang, nga shikake kaya kin shukya na, tasakta, tiyak kain kutong yaki. Na pausi central message sila Jeremiah nga, central message lang ito ko. Katkan mo tawag kligi sapta si fasit kosh. Fakla, tasak ta. Lem katil fak na si nik mit fak mo kung fasle. Sripe sila almal fak mal fasle papalokun yakak na silingin. E fale na yurin met mga sapekom na siyo. Nga fak na selos man na kewa nga sapkun kumin fak. Fin ka del fak ma Jeremiah fak. Fin ka del Wuhlwelah siya ka in lainal. Fin ka del wiyakom siya ka in lain kat. Fin makat matakia obedience to gemalangat. Eurekle. Kaslan gat te kain da ka flok na yorol busi. Jeremiah sapta siya fasinga fakla musinge. Ngasut ka na siyumfin matan fel at toko siya na kewa. In fahk, plucking, pag-introduction las ke malututa, eni korinye, e kanausla, e sisla, in masai e yukuye, pa planting. Masinging asut ka na siyumfin matan fel at toko siya na kewa. Kat papelsang na si Jeremiah ka singe. In fahk, plucking, evinte enen na nashwe. In korinye, destroy it, kanausla, sisla, kumfin ke orala mga si, in folokyak, you gotta break it. Fakum rebuilt it. Convinsum na ke organization jema eta fue kumle elen len kanausla mama shuruman len kan de kie fashion jelaling mission jelaling kom
kung vakan kap na lang. Case in point, military. Kung som na kisol siya, dahil kalkom na dahil shoot na siyum mamakumin matake. Before that, asin genik makum matake. Dahil na kung finet discipline siya sin sol siya lalos, kuminan matake, karangan yak maureklangan. Musinging asyot ka na siyum fin matan felet toko siya na kayo. In faseg, in ikorin in kanausla, in sisla, masay, yukuye, tawak sasya. Ichermaya longolon ko centrality siya, central team siya kipuk sila ngayon. Sum na kasap ta longolon ko fasingalon kisngal dolo. Na nga fahk, lem ka del sa payami, in shul kya kun, man na kayo makuslong nga fahk, line temple siya nga, line city siya nga. Lem ka del sa payami, in shul kya kun. To let you guys know, mama katpapa line kira lalos kitembal. Kus ini na nikalaw yan mo lo siya makusara, ini na in akos lem God lowos. Kus fin aroing ilay kala papain ka na sten malako in araw na suwos. Napata ka ikyak na si kum kiulayang sasya, pafakla, katay na matsalalal fung wen, osmol mapatpatlal. Katay na matsasiyakos wen, vawangan molal, elefa matana yakayak langat. Ngakum no, kadin aknas na sila temple siya temple si Jerusalem masoloman il masayla kanaw siyakla dari. El dalta ka Zorobabel mata ka keshoate Ahksasuc. Nara dal bangon Zorobabel's temple. Should be riri ikori. Napa erot el folokon na ek. Napa kan temple si Matia silfak nang akan kanaw sa temple singan tunlen tolu. Makakajud ba tilokon na ek. Siya silfak ke manol. En minsan ito kung nantolo el molyak. Nga kung tuvin pa lang silan, masih macharmayal pang lulus kyan. For laligi oye, fok magusas kyan. Kitasta nga takoy nakataya kimasing Napan nga lang siya usi, duti sila kitasta. Inkain kasyakat. Inkasyakat ki, fahk sige, kadin aknas na sila. Aknas na sikatle, kadin mula, nag-chermaya lakkalemiya. Na fin, akan fulokon ma, tisingan, ngausin sang tafala, bela kipelsingi. Emole. Chermaya, saptakos, fasimikos kisknalakos pangi. Napan nga inwina, duti makatakfar sila kaya ki saptatolo kel Chermaya. Matakam tawak ki sapta akos singi. Sapta akos singi iltaka orala anen pangsi. Pang singi manaki inauliyak. Iltaka metliki malutuchim singi. Ora yoksipe kadin sumnage kadin kain. Ito alam sumanek ki fos sinikiakos fakat kain kalim na pa ki fos timekos na ki fos singalakos si mamadutut misingyas kiyangay. Na inwina akalim yulagi kaya ki pang sinasid Chermaya len eken simet pala. Siya na sikyagi ki ilanin siyan ni nakela. El excuse ke mo el fos lele. Namun, makatilakia, katpapelakia, esikyak. Esikyak, ora me, efawangan tafong lagi malakalimia.
Nali nakipang sila na si Jeremiah nga. Jeremiah had been reluctant. Elvin siakos na siya sa masla malakalim nga. Kisipang nakiauliyak. Nangakom shoot nan ka nagasife na faksilak nila. E ngakom fintero. Orek mga kumara musingya. La finem tanan pangyak akaya machiwiyas. In sham nasi. Ka fakla palo kasi ke payapala. Ka finen wala yakla unsuko. Ka in orala mausin nasi. Pangay kata o iya mga kumkan ngatang peli lakat ka nakyokidok shalan gata. Nga fakin nakiyok si payas nakidok shalan gata. Narati Jeremiah na ay siya ma. Kadin tapela ngon si penakatapel sang nasil ay siya. Ka Jeremiah, ka Paul, matkalan sa plal nga. Papen ang ngon matal si ma. Siya sin malaliki perklit nga. In makasikat. Dahil suwak na rin kat papa. Nakat finnan ka na elikwipika di dari. Katin eken. Met mais omrakalan sa plala. Akyoki dok siya lala. In wangin alalo, in wangin sangin. Ke Jeremiah saptagor fossi fanin na kayakor fakla. Lem kadil fak. Met Israel. Kos fin lang si forla. Kos forma na sik. Kos fin paya na sik. Esista wuhlwelah. E mga ngasa nga ingin. Na efa. Tafa fal kosin. Falakinik. Matan fel na kayo wa fas siyak-siyakin. Akin siya. Elos fak. Lema el fak na sin Juda, Jerusalem. Ahksasuc fahk en mason na imeiyak. Nimet yukuya vde sonowo sin masplon kokula. Kosmet Juda, Jerusalem kosin karangan ng wulela. Sanga lemkat lowos. Oralan maslok e Kowos. E Kowosin si fena kusakin Kowos me nasik. Kowosvin tiara na kasrkusrak lage taya ko na kisipin ma kulukosara. E fafurur e wangan sika in kunela. Masika treaty nge iltaka as a plan of repentance. Plan sinakiauliyak. Pa first sinakiakos ki Jeremiah saptakos to go nakalimitira. Kikas fototo. The Godfin first by first year nakifosimit ki Jeremiah akos. Si fakla lemka del fak met Israel kosfin lang si forla. Mayin pesing italale na tingtingi ka kay kawaloski malos kung laki maguluka. Napal fakla kosfin forma na sik. Kosfin paye na sik. E sistema wuhlwelah nga shangaingen. Na liye kaya kikata ko nga kapsha talik Israel nga ma katpa osia talik Israel pa Comer. Comer elaklal funjal osia na talik din kat nga forlalakil forligi kat papa. Enget laligel kasalos aksikosyo kila mit matalalo siya itchepa. Na pangan nget lasi masam kunyak nga. Na ingin in fact na losin forang na sil folok no rol. Na katina na samda kat singel tama na kayo para fact la kus fin pay na sik. Na sistema wuhlwelah mga sangay nikom esin na kat siya nikom aron na sin katena wuhlwelah. Di Exodus sa palungul vastolu fanin din bang.
Ay pa na nikum kusro. Fina shietari. Ako msul ba syuk tavan nget kati siye. Muri na sin siye pa na siya ye. Papa na siya na kaya na kung finli masap makat na ridi masap singaw ki alunutu denge. Nikko may sinakat siya. Nikko mara na sin katay na maksulala. Kakatay na maanin ka siya lang. Ka-felatin ka yiko fifel. Kung finli nikko ay sinakat siya. El masap simit. Na kung finli masap si akon koski layot leong nikko makmas. Kung finli sinakat siya, komisyatari akmas. Nikkum na singkatay na masulala pa masap siya kluwa. Masap siya kit ko siya pa, nikkum kusro. Liye, kadel panglod Moses. Som na finosay na nanangol, funangol. Kit folok alus masap yotlu. Nganikin lakom na wisyu ko namin siyete ko siya met in the 70s. When pangan pa siya siyang amdawe. Kada som na one sto siya ma. Kada som na one ne ushen na taga. Na tasi mit latain mo si. Na ushe ka luan to kakat kaske mit nata siya ki shene na lasha. Mising italik niya dal sto siya na som pakpagush. Tapangan nga fakken la. Ke mo si sil som na finola. E fukat papel ta siya klale fulok finola na tena. Isang yot luwal. Isang masapa ke yot si. Na pangas ki nga nakalim yung Main sine ki le me kos ke masapa el mirrori on kos ni singaw. Ale wel el malankata. Nara kat finloeng na ke lem kadel fahk madisrel kos finlang si forla. Returning si lalos nge el tena mut ke na ke emotionally makena. Inta ka attach should be kapasang na singkat. May Paul el fahk na sinmut koren na. Old Sasha, Lukoren, the Mikosh. This kind of kat kapasyan sin kat, mamatal wen la masasyan matawag. Nara, elosefin ta ka forla, as much as it was a plan to demolish the idols. La, yok plan si main, kanaus na masulalang masima yok si pa, restoration of relationships yung Matlo finauli modelaw ilyak. Namatayan si kamukuli si. Nakatpa padalik na tayo Restoration siya finauli ako. Dahil tayo na follow ka ni insamsam. Tayo na restoration siya bangan. Nara, tayo na maupesi pa. Siyak si dahil kaya na masimit. Kuminsisla masulalangan. Mana siya Nikko may sinakatsaya. Nara, efin paelo siya folok na rol, na Kowos destroy. Ayan na si object of worship. Nara, kat Finland ka nakita na, casting a metaphorical part of speech. Kat was telling to literally take take an hammer to the idols, bust them up, destroy them. The physical acts emotional acts into the super capacity election na academy outward mes akal science na ingena del foloko in mataklang sikat. El academy del kanawas na masla si mama el katlem tasi. Di kata pala kat pangon mom lem ta makuluksi. Kaya kung baya ka, kung
enin na kuminale karangan siya uluman. Nara kumeli modi spellan mait ma shike in warang naga siya uluma. Kata perita mana kaywa. Ilem tayo makulukin ta kakanaos na siya ulala. Now, in the same way, we clean up our lives. Now, magsinsiyak si mata ko pa, fin bang efaklan kat papa, kimasula lang lapaka lang sila kum na sila. Messi in the way, makusrekat lagat kufla, sang kaya kalan sa pelo. Skinan ka masingin. Ara inaas masigat ko na mo ilyak lang sila sa singkat papa to masin kasao. We need to get that out of the way. Be done with that. Mayan eta ikla na maswela si. Magadak flat si. Nara pile fakin falakinik kipel si makum orala aknas na sila mga makumin aknas si silangan. Pafasaklo avakya. Nara fin matan fel na kaywa vasyak sigin ak in siwiyalos elos va kusensya kusakin ya. Na masil vakne pa. Then God asked them to commit. Ilgin as commitment jimit. Na commitment singin tagake oyen falaksi. To swear, to take an oath, orala si pledge. Masingan in ka nakalim na sin public component singan. Ilosin kain itala art falaksi rikle. Naman katsamram ke ancient time bang bel meta. Wangin missing ikan si ma legal recording system ng arch in manang papanan ke phone ngakan recording phone sang shuke pusen metsi. Ma eldarela verbal ochi si bela. Men mga mayok si bena ke plan me masap baka belsim orekle falako. Men binding agreement bang enanayak significant legal ramification ke. Mayok na kayo man sang karangan wulela singan as. Nangafin na usisip samram ki payapalama insang si pitsesin kalim di kiyakataya silak ngayon. Pakat papalwala na sila prem. Ilpanglol ma enilaswiyan na ilfakla mo as wulela si lal. Pusindalik natal en lasang lal. Usulal, pangan masing asam-sam kuna. Narakat fine liya na kikasinge covenant ka naki ma Wuhlwelah na silpa pe prem. Nakat kapen liye ngatang liye pe kausis ko siyam ngayon sang akataya masing nakat sunod siyam si Wuhlwelah fahk Ngayon na sinlem ka Thailand kaya si Kowos. Alu na silpele na kaywa. Nara masingin takala nga kumatawak position niya art lasha tukun falak sila siya la pangay makatetu feo. Kaya nga orala utayla sila mo fin nga ka mongla ka nganda ka wika was alu lefang a fast na mit. Nara tukun maasima masamsam ke binding agreement si kain sinamarekta sinkat papa na sila prem mo na mo maluo elusie in the slaken esang akalim ila metsingan el ilyak. Esam kim tawagin at samam kim kulsi then kielan aklal funyel kafin pa o siya comer na fin as Folokanisi makat sam kaya.
Daligin di ni shrangin folok na rin kat. Nainge nail ke pafastolu singan taga ke alange. Lem kat el fakta sin machuda at Jerusalem. Akksasuc folken ma suen na imeyak. Mesikat kan kapsama singan na ke. Kat kan ngatlam to kliye sham silan Jesus ke kainin fuste akos different soil. Mafutea kain sisife. Sima sisaki ngona rakangla. Sima skin kap anfin yoda. Parfak ne foke en masuen na imeyak. Narafakla nimet yukuya futes na was in maston kokula. Pangan sibe ma kapak te kokulat kate kupoye. Aski meto singal dolu kumfinriti ke kalmiki kaktaye. So ingena in cielos enina nalena committed na singkat. Padel fakla. Kalorek makin metaphor ke iplani me agriculture metaphor. Met may me ay kalam ke o yesing si mga sangkasya nga high school pa ke freshman year na ke senior year laga nga orala kitin carden lakli kemda kakayakin cabbage kina sin peace corps ka bonafide teacher ma kasya ka jiga la na dahil molin si nara nga ka it ko ne tala vinkat te kalang ek mo fok ne na yukuya siya nga ka benelya na kung folok na nag introduction siya ke mantia plucking fahk na planting. Pakat tagain da lipit siya ke introduction siya pang. Na masimay na naging na pa cultivate your heart. Liyan makumeli likiya ka ikuye futasingan kiyan. Foknganin makanala na kapaku. Akksasuc fokken masuen na imeyakan. Nimet yukuya futasan no was in maston kokula. Nara metaphor si met nge kisamram kun cultivation of the heart. Liela insio masye. Kat finisamram ke futesi na ke soil na ke foka. Kung hindi kia futesi nga ne kapa katia na ngagumwet maliart lashola. Asleven ke ka sisis la ke sangos sa. Akat pangon magate akfashi malangata. Nara until it is cultivated. Na pange en si mga taga na kaya. Aknas na sila singe pa Jeremiah ilsham kun beo. Kadin makain cultivate art lasha. Si in si masalsal la. Ila ko lan folok len syukat. Kaksagin God, aw na phone si pake file si pa video si nga reklageo pa ng ngatuwi ki pa si nga. God bless you all. Glamalap ki katkanda ko aksa fila. Glamalap si kat ki katka na ki file aksa fila mo dito chim si nga. Katka samram kun bang si na si Jeremiah nga. Katka samram kun da siya ela. Katsamram kun ki katamit bang siya nga. Uskat meni ki pel si nga katinda ka inkan kadi duti si ma taka na siya nga. Siyan mataka na siya pa ngako min ada na loang na kay makat papa elikas matanin siya na kaya. Napaya na kadin siya loang na kay tiamot ka mo ashtlen siya litu. Tomorrow is not guaranteed. Urgency siya ash kasamram sila Jeremiah nga ashpe urgency siya na si kumisenge. Kaya pen arudana asanan mamataka kadin kain kapen na nakan in nakan katela mekal meyan mga na ke mongla koma yok na siya mamta finen merkim singe. Nara kita ka malututa ka academy pe na ke
But kalans up sikel, kacham sikel, but kalans up si, elora kalans up lala. Indi kasha shenge la kasha shenge elana mara songsi. Polel kapshanake. Naratakana si kom inkain loeng na fahk singayan enitola dituel te na guarantee mga kumemo. Na panangara sense of urgency singayan pa kadin kain loeng na ke makasang gat pangon gat na ke dila me panglan na si kom. Managi panglan kat na si Jeremiah palda ka sham na sindalik na din katingi in sin kun disaster ka ilyak maka efasikya ke los 24 na yun kat. Nga kum si Fena in the last 40 years forkara lakum kofkara las finances ko srae kofkata wi entrepreneurik malan kat asikum nga kum as dinakal nuwaingena kat paik na ke rapture singe malutut nga ta ka inakaikat kadinak siya fila kasha singe papole la kalimimo kat kain palong la kasha singe kena sipin nga kum kapasyang na siya. In fact la maigi malawos siya kesipin lalalfung ilawos kadil karin kos ke kalal na ke wulela lal siya akoo la inakalimiyag in pesaflao. Nara masingit te mga kum passively endure. Kat papa, he does not honor saints of the Old Testament. Kesipin that passively namata. Mark has been that actively faithful. Nara taka na si kom masenge kadinetala ay penangan na si kom. Enanayak require faithfulness lakom. Nara nga kum hindi na ke source singe pa Jesus Christ. Pailang singe. Perfecter singe. El pa usi ka na si kom. El pa usi lalalfung isin sang kasi ya kom. Nara kiyata ka nagikastada. Kastan ka takakayikat. Akayikat ka din tukofin. Kastan ka. Apaya na lela na si kom. Hindi sa fahk bilesya mamakastan ka tagay nakalimi na si kom. Kadinetala mana kayo mail fakla. Kikaslala. Masi waspay. Naramaluto na takapangon niya kom na ke akosten in lalalfung ilakom na singkat papa. Kadindiya siyangin. May pangan siya mama. Sikyak pa misingi wangin lesanan met lang si fahk masi waspay kesipin ka dito la ridicule yakat. Kate unpopular sin maita. Maita siya nga katla. Tasak ta finmalan ka ata mataka. Tangon ka hindi ka fahk masi waspay lala. Lela nakfashiyak. Or kita style to ka fahk cleanse yourself and be safe. Fred tell to ka fahk mo God discipline proves God's love. Ashkanin long sisi matako. Long sisi nga art love. Nara kadin loang na ke pang sisi Jeremiah nga ke ilakan natin akfashi ke spinil mo. Ilale fostele. Matwa te eninain pasi mama ko siya lakom. Nangakom inexperience. Hindi ko siya katle. Kipang singe. La fakya ito lakum kikastan ka katsum kahal nga yak kita ka. Saman. Kakadin de fact mo katali ka fule. Katsangeng kisipin fear of rejection. Katito lakain pa ngay mama Jeremiah balakin pe. Tasap ka as plan lan kat na sikum.
Et bangun kat in the fahk ki mas was pailalo. Meitä sanga katle. Asmet yok walla. Esken ku poye magat fahk. Da fin maki gaslan kat. Wangen siemet ka. In kan de lokun ya gaslan kat in fakekle. Nara panang leila prela kumen preke. Met las magat kalye ma fahk gaslan kat. En leila malutu chingan da kana sikom. In walk in the obedience of faith. Nga kuminte siyangan. Nga kulon sin kat ke malutut na wubusi matagain ka kat nge. Dafalen ak sa fila. Taga nila sa pange. Ang kain She alone get in the lane when you know it's your room. On vintage, my down Summer say my mana slow. In it all, evening alone. Lay the lane before we go. In alone. Some guy wow, my mana slow. Nothing there. In it all, I cannot go me. Wuhlwelah, when you see saya back when the lane that we go in alone. Someday while my mother's low, nothing there. In it all. I cannot go me. My way is here, say back when when the lane where we go in my Lord. In the lane, mongla. Yok ima pespes Lim koleng Kashap kara Shishni nasik Inekin mon Yedisla Fushya yuru Aking on yin siya Lim chisya Siva we go In Malone Someday while my mother's slow and the sing give it all I came up for me. When you see so you got when when I wait someday while give it all when you see so you got when we go. Someday while my mother's home, the sing in it I cannot go me, Wuhlwelah. When you see a say when when the name where we go in Kowos.
Well, glomalla kaksikin katki kattakka. Kesaflen melututlasha. Happy Sunday na emailda. Papayu. Kaksikin katki mullash tamda kenye. Amen. Tamda nim Torah Ahksasuc Jackson. Lul Laingom glomalla long belas nengen tamda Delita Romeo. Tuwa Happy Sunday. Happy Namarine Bolino glomalla long belas njil baba Wilvin. Digin chem Happy Sunday gloke gas in mol kaksakin gat. Napange mayet ma reposek faklage tagani lashmsingio. An kaksakin gat kigat kan orala commitment lash kadin ganda ka we fahk ke malutuchi ke charmaya inge. An faklan sin gat ke katagani proy fakat fasalik. Kat kilo malap na sim gat papa ke ko makomesi na sish. Egat ngishe kumin kan kol kat ke fasalik clash. Inana ke ikesalash ke proy lash. Kalang pakoten lomin wikat sisin silan ngan medal fakashakat kolkat ke fasalik clash. Ana ke me faklal boy ke leo koren. Inda kain wikat karangan kat. Kat shakak met lash na kay wam tain menasta ke pesinge kat proy peke met kollash. Kaya los na kayo wakakat na kayo mata kayo ni indip sa gaslom. Gaslom akkalemi laki katak ka lip sa gaslom kat masay lal fungi lasya. Lalal fungi isima. Ako'y kat na kibul mapatpat. Kinbuin na dung kat fakulo malap. Amen. God bless you all. Len mo na suwos. Kaaw makos askyan laltudan kan filwan na niko. Ngati kin triskal ba wikos kipel singe. Taka nain skirala recording singe. Inikia on sa konge. Onlof ko to'y ngolit ko sa bukmadalan. Na nga, skesiday ko nag-keyboard. Dega. On sa konge nga, lang sinapay, onlof ko to'y ngolit ko. What a friend we have in Jesus. As kinilagat kan record diye. Kwadin, tagadin lipselake. Well, kulamal lapange, on sa ko, asaraw ko na.